Ghana ama yenya president ya obeka chem se mo di telephone dos no do mo charge phone do ntina ma tumuso namba enno enne dunso ni ho hwe nipa ewu okumase ho minima me bi ni ne ma jingete timi kun nipa woni ne kun ne ma phone na ewu ye enne kumase fura fi ni nyina omura fi o omura fi ni nyina Ghana fura fi de omo kan ne se ihia mahama back because mahama time no mo hoto nipa ese kom di na mo ne de ndi wia odi dia mi ansa no hu se nchini obuse wasem lumba san tonyum bi o se asante kai nti se mo tie sa word na ese ogidi na hu se de obeyi biara ya de nipa ni be so especially Kumasi per se into your president na so obedia dia you very careful because oye bibia na wanye bibi o Kumasi a nipa ni so da de obeyi bia o mani so because omune de obaye nti ye de obade a wo asudie se e wo se wo develop wo monko a wo awunim na wo do beba na bakoye mpuntuduma otamale no wo beti oba binka se de kufa da yi mistake akoje interchange wo tamala ye see bin sida wo ye ring from tamatu tamala ye see bin sida ye see waye ayi efensen tamatu Accra railways nti eye bone ensesen koye wo ho esenkani na ekokumasi ana omayi mistake ana makoya bawo nti mesrese achievement ni na no mesre we dey sembusa adesrede enso momfa ni nyina mra ni fi wu akufo do ni mase de me hwa no momfa ro no se de mra kufo de mra atamense de mra mahama de mra ni fi wu akufo do de enimu ase ne Africa one of the biggest market yesi okumasi yesi bibien ko so mo de momfa mra na momfa mra bontinsi ni nhuro akufo do ni nan me bonu suntonto se waye oyomambofo a obaye Kumasi na atitia pansam minim se yesi de kwafo de omonka Ghana ho achimfo yenka Ghana ho bonofo yenka Ghana ho asantifo menka omkwa because omo ye man ebi frefra ntimi ye omu film because omo de asantifo eastern region asantifo bi wo France Greater Accra asantifo bi wo kwahu asantifo bi wo bono omo de minim se saafo ndo omo nya mfaso nti omo do omo nkasa ntimi se de ho Ghana no tamale omunka Ghana ho emfantifoi omunka Ghana ho abonofoi omunka Ghana ho yenuanum na ofofo omunka Ghana ho Kumasi peneka Ghana to be him puntu apart from Kumasi mo nyima no nsi bone na emu de o ma echi mensa no mama kumatu na ayame yase de papa na yemese wo de o si wo a obi a wo Ghana ache no ko he Kumasi town rules ni nyina de omunye min nyiwachi min kasa Kumasi akwan ko he oboase fona ko hwe enso hwe nim guase ya papa no ye de igu no nye che men sentino mo yesa o akufu adu ntino mo yesa catch plane de o mo hwe ana akufu adu e down for na akufu adu ne tamo so se me ni president akufu adu kama resign kama free so na nka de o mo hwe no mo ba because me hwe amanihu a yenya president ya okache chicha fo se muntimi ntocho kwa monko foje bidie nko fa konkontenchro wo a wo so wonya dwumanyen no kotwa esere enu na chi ya mu use phone dodo ene phone mu use more than before enso o kan yesi so enu na chi ya ni masan asa ifense Kumasi fo maya de ma yeme ya maya de ma de wi amuye ku omampani kufo ne tamu be endi enim guase amugu no se wo yesa oye Kumasi ni ana wa ma yahwe Kumasi egu ne hu fia de to abati ano ana masa start no ti si president bi obebia enim de obeye obi eni ahoto obi eni ho wa hoto nti next president me appeal to you say oba enyi bibia o Ghana except Kumasi minim say manfo be fa video adi matema kasa ho aye hu debate ya but obanyansafo obete de America yasi obi wonim nyansam dia be hu de mpese mekire obanyansafo yebu ni be na yenka nasem edim bisia afri mesim bakopa me litweto video bi ko viral say vice president akase
Ghana card no or any interchange or how be choose Ghana card eja interchange ma amanfo buafu kasa say wrong so kasa na yes the side one kasa yi the side o kasa yi mimi opinion mesre menka say obi adwen but me one o mine na yetimu no you need database one first of all nipa e okronum nan ye nhede ni mo nro se me se ye ka no kra ye kan nipa sa bato an e dey calculation you need database one that one number 1 number 2 o man na yetim no ye ni bibia friends task card and I say ade a obi yedwuma ye betimi ama ye hu ni so mfa so o man no ye ni bi o interchange na a good idea stop traffic in here that day. Very good idea. But busa ho say oye interchange with the whole Ghana ni na bia me ensan origin bia na say ya na uwie na oman na wotimu no mutimi sesi ya ye nim nipadodo a etikronum nipadodo a ewo so mutreto nipadodo a se bibisi a ye behu na kira kwan a papa da bi abrotre ha etie adi here on papa national identity card. No way. So be wo abutra na ne banya fe. Even 1 week na we need national identity card. Almost as free baby. Ano makoduru a. Musi mo pakwan. Up to now, ye won krasi baby bebu ho anmo a. Senka ye ready say obi an obi ekura Ghana card no. And ye nim population every village bia ni region bia no. Ye nim number of persons e wo ho. Nipadodo okromu hono mo a anase nipadodo a card do ekọ hono mo a enka betime sa Ghana card ne betime hu ya kire se akwan we kwa ha ni ekro we nipadodo se ne woso e wo se ye nsuo se ne mawom e wo se electricity ne mawom e wo se ye ni sa ade ni ntino se demonstration ama na MP anase assembly ma anko assembly sanko jojo ni amfa ama ye won krasi bi ba bi up to now we need development because you need database and performing. It aji obi o bi kwachiri and obi go for the buy when reasonable because need na e compare ni akufo do chi e ma kumase na mo da beto akufo do buy when no so beye e da beto need ni na e compare ni ehun se akufo do ana edi kumase abro ni ehuru no ho ni nyina ya bo ntonto o mpani da mahama baby a obi a mechiawo me bo oba so ne me se ubo nie o ka se nkrofo bi de omuni nkaye na o de gold kura ye kwan ma omo a omo nkaye na o se che mesa bonsu wa feel ubo nie je ubo de o ka ene nukura pepepepepe efi se osi ahenfo eni kumase otu ahenfo ene ye kumase ana omo a na asisi ahenfo omo na asisi president ya banyina from 92 some so omo abato nko na mi edi obi di president o Ghana nti from 92 president bia obedi su bia na kumase na si no nti monfo mu na achievement ne mra ne emehwe se Akufo-Addo ana ayi nipa bone a na omu wi a man tinyan kasa sante region die se mo kan sa de a ka me mama